Muthenya wa keeri hari wandikithia wa Akenya mutaratara-ini wa NIIMS. Icigo imwe andu makiyumiria na njira nene na kungi namba nini ya andu ikiyumiria kwiyandikithia. Kaunti-ini ya Nyeri, muingi ukiyumiria na njira nene kwiyandikithia mutaratara-ini uyu, no thina munene ni ati matiramenya bata wa namba eno, makiuga ni marabatara gutaririo makiria kuma kuri thirikari undu uria wiyumiritie kaunti-ini ya Garissa. Ndameigua nawe no ne njigua radio igitangatha huduma nie ndiwe ni ndui na nie ndindiraga na yuthi na ni marabatari manyite o chairman wa kithikithia andu chairman wa football nigetha maikare thi mahe andu anini ndeto icio ira ni turatangathirwo ni cifo no horo ucio ni nyonete mutaratara ucio wi mwega ira ni ukoretwo ugithie na mbere ni ngwiciria thini wa itura riri acaka no ni ngitigitie guthie guku Nairobi. Muriungo witu kabine cia macivo na nini ao maundu matiuma ngurani ona gutuika namba ya aria mekwiyumiritie yuma nini muno na kungi macini ici itire irakinya wabici-ini ciothe cia macivo. Kaunti Makwe Wabici-ini cia munini wa county commissioner mwena wa kariho andu mekwarite raini nene indi macini ici ti kurutaga wira ni guthira mwaki na tugikinya tukorire ire o mwaki-ini guku macini imwe tu ikihuthika wandikithia-ini uyu. Na hajika tuikarite hakuhi mathaa mana matano eni ona aria tuma na uraini ni moimite magathi ameshaenda sasa unakaa kwa raini wewe hata sasa unaona na sweat si ni kama mtu analima ni ngugeria kuona ni ndamigia no ningi uguo irathire tutirona ta tungihota kumiona umuthi riu gukaga everyday ningi ni hakurehe thina. Kaunti-ini ya Mombasa andu ni mekwiyumiritie kwa wingi aingi ao magitugiria ikinya riri ona gutuika kahora karia kariho wiyandikithia-ini uyu gukimahe ihinda iritu gukinderia raini-ini ndaya iria ikwaritwo. Huduma namba si mbaya, mimi naona iko sawa kabisa, lakini baadhi ya Wakenya wanaongoja last minute ndio uone wamejazana, badala ya waje saizi wajiandikishe angalau mambo yaishe kabla hiyo 45 days. Lazima waweke system, waweke meza nyingi, waweke hiyo fingerprint. Sasa hii hata bibi yangu asikii vizuri naona, na watu tayari washaanza kufanya kelele. Naona gutuika igoti ni rautite mukana ati gutire mundu guthingirio kwiyandikithia kia hinya. Thirikari ya kaunti ya Machakos ni irutire aruti a wira othe a kaunti mukana makorwo meyandikithitie gwikinyiria tariki 20 mweri uyu na huduma namba, na uria utegukorwo yandikithitie na kuheana namba yake kuri wabici ya mishara ndagakorwo akiamukira mushara wake wa mweri wa 5. Handu-ini ha Kameme TV, njita Kamau wa Amwe.